really fast. 2.5. 2.5. Yeah. So this is a good result. Yeah. RS e-tron GT Performance je najmočnejši serijski Audi vseh časov. Ponuja skoraj 1000 konjskih moči, do 100 se požene v 2,5 sekunde, 200 pa doseže v pičlih 8 sekundah. Ampak ni le surova električna moč tista, ki temu avtomobilu nadene krono najbolj tehnološko naprednega Audija. Audijevi inženirji imajo v žepu še nekaj adutov. Pripravite se na minute tehnoloških presežkov. Še preden pa raziščemo vse glavne novosti tega avtomobila, pa kratek opomnik. Če v tovrstnih vsebinah uživate, všečkajte ta video in se naročite na naš YouTube kanal, da ne zamudite naslednjih. Za začetek obiščemo tovarno Bellinghöfe in se na ta način poklonimo superšportniku Audiju R8, ki je ravno v tej tovarni letos spomladi dočakal tvoj zadnji proizvedeni primerek. Da se model GT proizvaja na istem mestu, ni naključje. We are a small series production. We produce exclusive cars. So the higher number is not what we want to reach. We want to produce perfect cars to the customers who want an exclusive car. Big difference from the mass series production is the cycle time. Our cycle time is much longer. At the moment we have a cycle time from 12 minutes in comparison to a mass series production from 90 seconds, 60 to 90 seconds. This requires a lot of cognitive capability also of our workers. We work in a teamwork, so the people, they can different station, and if each station needs 12 minutes, for example, you make 5 stations, so you have 1 hour of different assembling functions in your mind, and this is something special we have only in the small series conditions. To je tovarna, ki je pravi laboratorij. Zasleduje namreč najvišje standarde, predvsem po plati razvoja, novih tehnologij, detajlov in preciznosti. We call it real laboratory because we create and test and qualify a lot of innovative methods. We test in our small series surrounding, and if they are working, if we qualified them, so we roll it out to the whole Audi company. So for example, our e-tron GT, we did all the optimization of the assembling and logistics process in the pre-series without physical prototype. We did everything digitally. Therefore, we made a 3D scan of this factory, and our workers had virtual reality glasses where they could see in the digital world the factory layout as well as the data from the new e-tron GT car. And it was quite spooky to see how our people in an empty room were training and optimizing the assembly stuff and how to organize the shelves at the assembly line. The software was created from our planning experts at Ingolstadt, at the mother company. We, in our small series surrounding, made the test, we qualified it, and today this is a standard at each Audi plant all over the world. We produced here in the past our R8. We produced 44,418 R8s of the second generation and the first generation together. And now at the moment we produce the e-tron GT, which is a very fascinating car, and it's a high performance BEV, which we are really proud of. e-tron GT torej odslej predstavlja Audijev najbolj športen, pa tudi najbolj tehnološko dovršen model.
Po 4 letih od uvedbe na trg je napočil čas za serijo izboljšav, ki v prvi vrsti prinašajo močnejše in bolj učinkovite pogone, hitrejše polnjenje baterij, obenem pa tudi izboljšane vozne lastnosti. Pa gremo po vrsti. e-tron GT je prvič na voljo v 3 različicah. Tista še najbolj racionalna z oznako S, ki ima le 500 kW moči, v primerjavi s predhodnikom omogoča kar za 100 km večji električni doseg in z enim polnjenjem celo preseže razdaljo 600 km. Doseg je večji, predvsem po zaslugi optimizacij pogonske baterije in njene za 13 kWh večje uporabne kapacitete kot doslej. No in kot se za pravega GT-ja spodobi, mora biti e-tron GT seveda tudi dolgoprogaš. No in da bi Audi skrajšal postanke na teh daljših poteh, je še povečal največjo moč polnjenja z 270 na 320 kW. Pa preizkusimo, kako blizu tem 320 kW lahko pridemo. No in na tem zaslonu že vidimo, da je moč kar hitro narasla prek 300 kW, zdaj je recimo že 313 kW in še počasi narašča. What are the key improvements that enable higher charging powers? First of all, the battery itself. The battery of the previous car was developed, I think, 5, 6 years ago, 7 years ago. And now we have an improvement in the technology from this lithium-ion cells. And now we are able to change the chemistry to gain a higher density in the cells. We improve the capacity of the battery and reduce the weight. Then we have improved the cooling system of the battery in the floor of the battery and also in the cooling system in the front of the car. The valves and pumps are improved to better cool the system while charging. Pri polnjenju električnega avtomobila pa ni pomembna le največja moč polnjenja. Pomembna je predvsem stabilna krivulja moči polnjenja glede na napolnjenost baterije. No in pri Audiju so tako povečali temperaturno območje, kjer je to polnjenje z največjo močjo možno in tako lahko odslej baterijo od 10 do 80% napolnimo v vsega 18 minutah. And how is the battery temperature management improved? How did you achieve better cooling, better preheating? Now we have a double layer cooling system in the lowest part of the battery, and we can bring the temperature better out of the battery for a higher power output and a higher charging speed. Yeah. Stanje oziroma temperaturo baterije in pa potencialno moč polnjenja, s katero bomo lahko, ko avto priklopimo, polnjeni, lahko po novem takole zelo preprosto spremljamo tudi na temle zaslonu pred voznikom. Zdaj pa od učinkovitosti k športnosti in dinamiki. Seveda govorili bomo o različici z oznako RS. Na zunaj jo boste prepoznali po drugačnem robu odbijača, ki z večjimi odprtinami izboljšuje aerodinamiko in tudi hlajenje, no pa tudi po drugačnem difuzorju zadaj, ki prav tako skrbi za boljši pretok zraka. Tale zanimiv vzorec se imenuje RS ogljikova kamuflaža in je rezerviran samo za različico RS Performance. No in še ena dirkaška, tale streha, ki je iz ogljikovih vlaken, zmanjša maso vozila za 12,5 kg in s tem še dodatno zniža težišče. Alternativo strehi iz ogljikovih vlaken predstavlja steklena streha, ki jo lahko zatemnimo v 9 različnih segmentih. Sicer pa je v notranjosti glavna novost nov volanski obroč, ki je na vrhu in spodaj prav po dirkaško prirezan. No, ampak kaj je tista najbolj opazna novost na volanskem obroču? Volanski obroč ima pri modelu RS Performance 2 velika rdeča gumba. Desni je namenjen hitri menjavi voznih programov, še posebej zanimiv pa je gumb, kjer piše Boost. Ta vklopi funkcijo Push to Pass, ki za 10 sekund ponudi dodatnih 70 kW moči. Gre bolj za sladkorček, ki ga lahko nekako ponudijo električna vozila, kot pa da bi e-tron GT zares potreboval še teh dodatnih 70 kW pri kakšnem prehitevanju. Že tako elektromotorji različic RS razvijajo kar 630 oziroma 680 kW moči. No, da je izkušnja bolj rohneča, pa v notranjosti zdaj po želji lahko poslušamo tudi glasnejši zvok.
Za pravo Gran Turismo izkušnjo pa moramo na scenske in zavite ceste. In tam sem spoznal, kako dobro mešanico udobja v vožnji in športne dinamike lahko ponudi ta avtomobil. Tisto, kar naredi pravega GT-ja, je seveda vzmetenje in Audijevi inženirji so ga tokrat povsem predelali. Za začetek so se jeklene vzmeti popolnoma poslovile, nadomestilo pa jih je zračno vzmetenje z naprednim sistemom 2 komor in 2 ventilov. A češnjo na tehnološki torti e-trona GT predstavlja opcijsko aktivno vzmetenje. So what actually is different compared to the previous suspension that you have? It's an active suspension. The previous suspension was 3-chamber air spring with a one-valve system, and that's completely different to what we are doing here. So isn't 3-chamber system better than 2-chamber? No, and not in every case. Now our option here is active suspension, and the performance it's much higher than a 3-chamber system. Mm-hmm. So this system now doesn't use the camera to scan the road, actually? No. So it's better than that you don't have to rely on the visibility of the camera? Yes, it's a lot of effort to implement camera in the system and no so much effect. Mm-hmm. The system here overall is better, a much better performance when you compare it with the former system. When you see the bumps on the road and to estimate an impact of the body, and you miss it when you drive over this. Actually, yeah. In kaj imata skupnega e-tron GT in motocikel? Odslej ne le ekstremne pospeške. Po zaslugi aktivnega vzmetenja lahko vklopimo celo možnost, da se e-tron nagiba v notranjost zavoja, tako kot to počnejo motoristi, seveda le nekoliko manj ekstremno. When you accelerate normally, a little bit stronger, not launch control, you feel that the car is lifting the back and driving the front a little bit in opposite direction than a normal car. So you feel it now. So here it comes up at the back, and the reverse effect we do when we are braking. So you feel here the curve tilting, the outer side of the car is lifted 2 degrees against the lateral acceleration, so it makes more comfort for the passengers. How's it possible? It's possible because of the pressure control in the dampers. We have for each wheel a hydraulic pump that makes the pressure, and also with the valve control we use. And so you can make forces up or below the piston of the damper, and so it's possible to control the body movement in all directions here. In da ne bo trditev o zmogljivosti ostala le pri izrečenih besedah, si poglejte to demo sekvenco. So this car would beat Citroën Xantia in this slalom challenge. You can compare it maybe, if you want to. It's one of the most important targets for us, to make the car feel precise, easy to control, and give you a safe feeling in every situation. I think it handles really, really, really good. Yeah. I don't feel all the weight. It's a little bit below 2,400 kilo. But you actually don't feel it on the braking or in the corners. No. It's nimble, it feels really light. The action is immediately after your steering input. In ne nazadnje, ko vstopamo v vozilo in takole odpremo vrata, se avto dvigne kar za 8 cm, kar verjamem, da bodo cenili številni uporabniki. Izboljšave voznih lastnosti, ki smo jih zelo nazorno uspeli preizkusiti tudi na poligonu, je Audi zaokrožil z bolj neposrednim krmiljenjem, predvsem pri sodelovanju krmiljenja prednje in zadnje osi. To omogoča lažje manevriranje pri parkiranju, obenem pa tudi večjo stabilnost vozila in natančnost v zavojih. Kako sistem štirikolesnega krmiljenja deluje in kakšne prednosti prinaša, si oglejte še v enem našem prispevku o e-tronu GT. Svoje poznavanje Audijevih novosti pa lahko razširite še z nekaj prispevki. Predlagamo nadaljevanje ogleda.